PSOEen senideak aurretik, iparraldeko erakundeetan ordezkaritza duten alderdi nagusi guztietako kideak jarraian, eta milaka lagun atzetik giza eskubideak konponbidea bakea lelopean. Presoen eskubideak errespetatzeko aldarria eta Espainiari eta bereziki Frantziari konponbiderako prozesuan sartzeko eskaera. Begiratu hemen gizarte zibil osoa edo nagusia bake prozesu baten alde da, orduan otoi sartu prozesu baten baitan. Kolore guztietako politikariak, UNPkoak, iparraldeko alderdi jeltzalekoak, parlamentari sozialistak, abertzaleak eta talde ezkertiar anitzetako ordezkariak, baita hegoaldekoak ere. Aieteko bide horriari jarraitzeko eskaera batetik. Numéro 2 ou numéro 3 de ces accords disait justement qu'on souhaitait que d'abord les gouvernements ouvrent les négociations, ouvrent les discussions et qu'effectivement on fasse respecter tout simplement la loi dans un premier temps, c'est-à-dire le rapprochement des prisonniers. Aujourd'hui, le processus est bloqué parce que l'acte 2 de ce processus, c'est effectivement que les États français et espagnols veuillent bien recevoir et éventuellement entendre, mais ne serait-ce dans un premier temps que recevoir les experts internationaux. Xaokaian egin den jaiarekin amaitu da manifestazioa.